Bentuk konturanung nate lepongan tondok siala ko kita terutama rapu tu siulang lante alukna papa dirasa sangka belong-belongan na tarampak di tonorani kumako marasan ki pasaka kaleta lan sangan na ambe na anak na pinamasallo amin Poang matua ambe temakuasa sialiu matontongan apa akaboro mi pangrondong mi siya mamasemi lako kami mintuk tahun mi tu siulang lante inan iyate Bayangala mamasemi sitaru na lanun tanda bilang isyo sandatongan ni mintuk na pak akaboro ni tu kisah dengan siya usaladan kan pasakite jona tinga yoki opuang din naupa na liyo maya nate kita rima tu makatoto jona kamatotoran baru laki pake pataru ikalingkan nakatuan kila bilong pataru ite jona sara unto ding kalua imintu nama masemi lago kami mas solanasang saladan kan solanasang mapuang mi pak di salabudan ki mili supala ite pangandona taun mi tu kisorong mati olo malabi mi maate telansangan na puang kipu Yesu tutu ose mak parenta si sola kamu na abe nama sallo tu temo siya tontong selakona amin lansangan na ambe na anak na abe nama sallo amin. Kemarin aku mau ngomong sekali lagi.
Dilati-lati to may pian-pian na manarap. Naisungi landolongan kumua torola takilalay mo nene torolota tipamulan na urantukan bulwala te bangunan banua latay ngaran sule nene pangalintinan panikuan Untara nakil masolana sang nalendui maalalang nada kumua yang naden toroto takda naden seraku barak mintu pak tondokan mak jurenan lototemo rakusan bang nasang barak todolona iya rakusan nasang barak todolona kumua laku rakusan nenek kuto laku rakusan nimbak kuto laku rakusan nambe kuto laku rakusan nenek toduanku nenek salem berangku namang kato tamane mak buang lapi garontong lako tomeng garontong domai tongkonan lan teleponan tontok ta pada lo mak buang atu kita toro to mak rapu mane sampai tu te tau betiro yo mak buang na yan na ditiro te tongkonan na pamau sola ni enamo apa atau nada dian bay de mo sili mga papa oh ya dulu kate kamu torang peta ana mutum mga abon kun iya Yo, baik dah mulai jom kami. Ini namanya buang. Yanasa. Pokoknya di mana? Iya. Udah mau? Talu ni nak. Kalau sampai leti di apa? Leti untuk dalam betul Mbak. Nah, nampak dari saya. Yang tapi tak kena. Nampak kering.
Masa dia mandi? Ada sendiri. Mandi. Nanti aku main. Andal lah ya, andal. Mel kami. Apa nak? Ada benda tapi sekarang. Ini rasan ni. Ini saya ni saya. Ito pa rin ito, ano tamik ka kayo ito. Ay, tamik ka. Panjalan. Biyari ka na kayo, ito po ano pulis, wala ka sa ngayon. O, nalaka ka ito yung ano nila. Lawangan, kote. Sino na nila mo kupiro po coach? Oh, nakandia sa tulog ni. Iya di kantor ada mana? Oh, mami aku sama nasi ya. Itu lang sekta na kita bercanda kan. Oh, orang naman. Ini kalau banyak na le. Asik balik sini sandal le. Witi kita banyak na.
Hoy, ang ganda ni Sarah. Hoy, ang ganda ni Sarah. Saruran tikurandan. Saruran tikurandan. Kaya yung mga marong pumasati, di kalulong malatama. Minna malma toro, minna tondo ko sa mali. Ikataku kami sa ukipakara ng vulkan.